US Sarkar le alien te anin hnim hnai rengti former Israel Space Security Chief in asoi chuak. Former Israel Space Security Chief chuan American van sang zinmi astronaut tele alien te chuan in rem na thuthlung an ziak ti atar lang tatlat mai. Israel former head of Defense Ministry Space Directorate Haim S. chu Idiot Aharonot newspaper in interview anei puina unidentified flying object UFO tia kan hriat lar te chuan astronaut te hnena an omani ti chu khovel hriata puangzar lo turin an hril ti asoya a chan po mihring te chu an chanchin threchiang turin an lain pei lo an ti ni ti asoilang he thil hi Donald Trump point a hai lo ati bok he interview an nei puina a thena zar hebrai tong chu English in Jerusalem Post chuan ale chhong le ani as he Professor Ro Puile General Cholta ni in Israel Space Security Program kumsom thum chuang ho tulu berni na alo chelto nge bokani asai zel danin alien te chu an chanchin hriat kan chak angle kan phur angzet hian mihring te chanchin hriat an chak ve ti asoya universe pumpui lodin chhodan chu hriat an chak ve le ani ti in Haim S chuan atar lang bok van thengrenga khosa alien tele US Sarkar thu nei tu te chu kumthluanin anin hnim hnai renga thodun na thuthlung po an sign ti asoi boka experiment ti pui turin Israel po contract an sign pui thu atar lang bok President Donald Trump an chanchin asoi lang man thela mase Galactic Federation lamchuan anlo khapdai man hlau atiani Asian le khabu pakhat The Universe Beyond the Horizon chu aziaka he ale khabua hian alien ten nuclear apocalypses anlodan chadan kim changte chu chipchiar takin aziak lang bokani alien chungchanga hian khovel scientist tam tak chu an beidong man hiala a thente ro chuan khovel pona nunna nei midang cheng ve an omani ti in an soilang ve bok mithil phal company boss in a hnuaian hathok mi somsari pali z millionaire asiam Manchester Tech Company te zing alian ber The Hut Group CEO Matt Moulding kum somli pariata upa chuan a fama na thok te hnena pound billion khat free share apek chu hnu in mi somsari pali z chu millionaire asiam lian der maile Matt hian a company na thok tu mi zali somthum te hnena kum som chung z chu free share alo peto a tuna hian pound million za somsari panga pek chu atur huallok an la nei thu atar lang bok pound billion khat free share dong tu te hi drivers warehouse operative le secretary chin teni in pound million za somsari panga ero graduate chin le zirna chol san ta te chan pual ani thungani Molding Tech Company hian British corporate history a company dang zong a in millionaire a chu nemberti founder of Hut Group chuan atar lang bokani Molding chuan British corporate history a company dang zong a in millionaire kan chu nem zokani he share hi 100% gift liao ani a na thok tu te tan engma ti tur aom velo ati hialani met chuan mitam takring nun kong bumbo kan herdang lam sak to ani ti in a company hlotlin na mu chu phur takin asoi chuakani Lancashire Burnley piang mi hausa thil phal ui kom velo Matt Moulding chuan a hlo pumpui pound nuai sari singa chu charity tan a hlan don ti apuang zui bokani heiba ka hian sang ni somni pathuma nathar sang thuma tanga sang kuavel siambel thei anin be sei thu atar lang bok